tun chuma kan khia chho ho le tur hi barama khian ranguna concert omani karinga tun la hian hemi concert rock band star concert hi azai la hian atlu athi ngal top mai ni lungphu cholin chu kan ma hun hi mi hring te hian kan va han thalo em ti kha ril ru la omani minute khat lek poni se second khat lek poni se ma hun hi kan thalo ni eng tik lai poin hisel mel ngoi kan ngai ta po hi thi thu thei din huna ding hi kan ni rek mai ni chu ti lai ka ra chonin hisel thau ni si ma se mani nun vong uluk mi si lo mo subject dang anga paka yang chi te hi kan tam sia rui lo la ma ta mo khatiang kha kan soi peng lo ka kan nun hi kan phak to ka thei top chua kan vona kan uluk angai ni ti kha kan soi pasani chu hemi kon sa thi kan chawanga soi bel ngai aw mani chuan kan soi chole do ni o na sakop mai Pui lam pang poron por khop mai aron zom na sakop mai kan mu chiang terau atlu ngal tok mai ni ti khan tuna tu don khan engma a hriat lo ngal tok karinga ti hian an boi pui chun zom vele ngal ni an guitarist ta ho khen mo ti no lo a on ver de por ni por ni ti an van boi don em amera chu hemi rock band party an concert lai te ki chu thu thana ni midang concert tu te po ati boi ve mai thai ni po ni se kan non la chinang ama khop mai trago ti hian nuam ti takin an concert a nom po nuam don ani mi puyan tampo le he ho concert hi chuan in nuam an ti don ani tin asum lampang anga po sumalu thaviawang hi ti hian thei top chuin an concert a an taksan thing na sa ni khatiang kha mi hringa chuan an concert lai te ani wangin anin thinve te po kha ngai ni hi ti anga boruak hi atong ang ti aring phadon bi lo ra rang tuna azai ber khen mo hi ti khian boruak te aranam ta sia an program te po hi khai lak veu mai theni hemi an concert khar ni lo a po khian ramdanga mun sang sang ata po heti hi chu soi hi om zo zo in ka hia hetiang rock band star hetiang ho concert ngai na lo en thin te hianin an soi le zo thin
tuna khan khi aon re re tlutok maya khimi tung zonga atlu re re don atang khan engma hian lo ngal karing atlua ti khan ni ko khalewin oma athingal top mai ni hemi hi azelo khop mai mishing te hian kan mahun kan hian lo zia tilang chiang tu atakin tikang kan hua ka ngaya emponi se an mishing nun an man dan chu engang pon lo mang ta sela heti anga thina hial thenga khatinga atlua thina hial thenga lungphu chola thi kha chu tu ma hianin kan du lo ani tu ma hi kan du lo awan doi thla khop mai ni gal an ko tu na che sam mai ni che tao hian Ini Chinang. Tuna khan azai de malmala aron zai le don chi khan a buai tran to chawing ka hia kan ti le lo kang a to lo ni ki ang ti hop mai ni si lo hop mai ole ti khan rock band party pakhat concert an ya hei October ni som ni panga zan khani azia lo khop maya heti hi ni chin ka soeng khan ramdang hun sang sang a hian rock band concert live concert pon ita sela lom tak tak le en thin te huyan an soi le zau thin ani engpo ni se ti khan an zai la ya boruak thleng ani kan mudan tang khan se du kan nei ni chuan comment section ma khan kan lo sei da thau donia